Ibile Jehova ankarabela ka hore mola tshimolo tete mamanane hore ya balang a e bale a bonolo e tshwarele ebile bona ere mola tshimolo buketseng ere ya tshwa ere right the revelation bukeng engwe ya sekgowa ere write your vision down so that whoever see it may run with your vision. Hallelujah. Mokana Jesu Kristo abo. Mokana Jesu Kristo abo. Ke ba motho mo a tshwere ka phelotole e bua ka vision a ka mpolele yona. Amba ai bale ka eo e reng write your vision down. Then the Lord mamela o ska bala ka rubala magazine. And the Lord answered me. Write the vision down. And make it plain upon tables. And make it plain upon tables. That he may run that readeth it. And that may run that read thee. Mokana Jesu Kristo abo. Molela mo chapela hao, ha o tlo atleha ka matla ha o le mo. Ba se mamela nkujwetse. Ha o sa bui jwalo, o ko re fela tshwa. Gore ha sa bui re fela tshwa. Ha o le ka mahare mo nato re fela o ntse o bua ma. Kere ha o tlo atleha ka matla ha o le mo. O ba e bue tse. Ere ngwana pono ya hao fatshe. Mamela kulele. Ke manu. Ere ngwana pono ya hao fatshe hore ye mo ha e bona atle a mathe ka yona. Ere ha e baneng o batla o fihlela ho itseng moyeng. Hona le batho ba le ba fana ka bopaki ya re ke batla hore ke hole moyeng mona ke be mohlala wa batho ba ba bona e ngole fatshe ntho le qhepeng o e ngole hore ke batla ho ba tjena le tjena o e direct le mo robalang teng ha e robala ha o robetse tjena tjena e ngole mo every day we born every day tsamaye ka kelelong ya ho fihlela o fetwa tono ya hao. Hallelujah. When you do that, you become your vision. You are no longer just dreaming. Hona le batho ba lora. Understand? Kama tsoma, hona le nako hore motho a lora. Wa bona ha o so lorela nako e telele, you get a nightmare. Ha wa tlameha o be jwalo, mo kana Jesu Kristo ya bo. O lokela hore o tlo re ha o. Mo kana Jesu Kristo ya bo. Ba tle ke na kae ka e re ke wa tsaba ho baneng manyalo a rona ho ba le divorce tsena ha ho ka je ke re ke nya pholoso divorce di teng ke high rate na bonyane ya khale kwana na ne di low bao because today the church looks more like the world and the world looks more like the church. Batho banana kereke ka re tshwana le lefatshe le tshwana le kereke bo ba na thata ba qetella ba tshwere joko e lengwe and ha ba tshwere joko e lengwe le ha re sena o mutwa re motho na o santsa re sena jolo ka tana o lefatshe ba ha bua ka nama o nana hore o bua ka taba yane ya thobalano fela meholo le ntho tsena kaofela di tliswa ke nama mara ha o le ngwana modimo o re ho mothemo you know what I know o celebrate le yena ha modimo a mo etsetsa o celebrate le yena because you know your time is coming. Yes Jesus. Bebele yena o tla utlwa re tsona pele e re pono yena e tloetsa ha a re mamela a re le ha e ka dieya yona e tloetsa ha mamela batho ba bangata ba wile mo hauwa wa tswa bana a so bane ke modimo ba ke bona o bane bona re hona le fashion e keneng ane bebele e re lenyalo ke mpotso hona le fashion e keneng tla be moruti stand up there your marriage is coming amen o tlo dia motho mo hau because ha e bane motho a sanyana yes Jesus o tlo tla go mo etsa hore ke batla wa ka tente o tlo mo etsa sefela o tlo mo etsa hore a ye kwana le tshena o tlo o tlo nyaka ke moruti we sister o ha mo tlo na fitla ka ba ska ga wa a re tlo mo ya ko le ka mai ko ntotsa ka ofela ke o bane batho ba lahle
Amen. Se a lahleha go hloka tsebo. Mara tsebo e kae? Tsebo e kae Jesus? Yes. Go ka Jesu Kriste. Batho ba tshwere tsebo ka mo. Mamela Bibele le sethotho le lekwatla le ke la lahleha. Ha le tshwere tsela. Mara ke batla go bolella batho ba lahleha ba ntse ba tshwere. Batho ba lahleha ba ntse ba tsamaya. Ba kenne ditopo tsa bona di koloi tsa bona tse jwang jwang. Ba lahleha ba ntse ba le jwang. Mara Bibele e bua ka go hloka tsebo. Bolela motho a pola o hlale ka Bibele. Bibele ya ka e re wa weletsa. Bibele e re wa tshwela we tona we. Bibele o hlale wa weletsa. Batho ba batla go hlale di internet. Batho ba batla go hlale TV. Batho ba batla go hlale di batho ba Bohlale bo ntse bo bele. Bohlale bo a hweletsa. Ka letsatsi le leng ke ne ke do nna ha ke etsa matric my twin sister o na etsa second year college mo kana fela. Ha nna ke ntse ke le sekolo my twin sister o na le college. Ha nna ntse ke le ka sekolo my twin sister ka gradile. You can just imagine. Ne ke kana sekolo le bana ba banyane ho nna. Ha ke a bua fela ha ke bohlalenyana bona ba mahlo ka letsatsi le leng ya ba tshwara Bibele ba bua Bibele ke sa ntho sa bona le a kopa go bohlale ya ba ke modimo ha e ba neng modimo wa Bibele modimo ha e ba neng modimo ona o Bibele e buang kae ke kopa bohlale ke batla go bolella ke seng Paulos o re ha bua kae bua lo ka ba ale ke rata go bua jalo ka mo a rata ikgomo hangata ha bua dibuwe ka bua ka motho empa e ntho tse etsang ba re bona ke batla go tla ka boikokobetso fela ke modimo o ile a tshollela bohlale kore my head is a mountain of wisdom nka mantswe a mang modimo o kgona go tshela bohlale ka hare wena mamela ha ngwana ha wana le bothata o mo tshware o rapelele modimo o tshollela bohlale bona bo ntsole o a hweletsa bohlale bo a hweletsa strateng. Jale ha o sena bohlale o tla thi hona le banang ba tlisang dioli o tla thi hona le ba tlisang diwatwana o tla mathela ntho tse tshwareya o ntse o tshwere senotlo baiso modimo o batla hore o re ha le le hona lengolong la John chapter number 15 ore ke nna sefate sa nnete sa a re ha le le honna le tla beha haholo a re ha le sa be honna le ke ke la etsa next kore we beha jwale a le ke ke la etsa letho ka bona ke re ka mme o modimo o modimo o tshekeng mara ntho e tsang hore e ka re ha be letho ko bane o furwa ntho mo le mo ha e sa ya matha yo ntho mo le ba sa wa no mo ne ka phisa ba wa la o tsore wa o dula antsa ha o sa ye batho ba bamela batho ba ka tantho o dula le powerful a ke batla motho a tlo ka mo ke powerful phela because kana bangwe batho ba na ba tsamayang wrong ba ba tsana le ba rutwa ba powerful ba sa powerful how ka phela bo powerful o tla e masti how ka phela bo powerful o tla tseba re ka ba ka ene a go go phela bo ka bo Paulos ya ha batho ba mo praise ba lefatshe a re ke etsa tsohle ka Kristo ya Modimo kore ha ba tlo ka ganya ye a re ke etsa tsohle ka Kristo ya Modimo ba buke chapter number 2 go tloa temaneng ya bobedi go fitla ya boraro Bibele e ba le tshela mo ha o ifumane hore ha o ifumane hore fela ha ifumane le ba le tshela pono e tshwana le dipila pono e feta souna ke motšhini o nana ha mme a lebeletse ngwana ba mo checka ka ona vision is more than a souna vision is more than an x-ray e ka shebang masapo a hao
vision get in. Vision can see through your life. If you don't have a vision, maybe look at it. Where people don't, my people perish because of lack of knowledge. By so, maybe live why. How many mutwasina pono? Mutiadwa watete. Amen. In your life, there will be storms. Every day we've got storms. But tabaka jina, hai baning usina pono, utlo fefulwa gimoya. But pono humutu, iyesa hurimutu, ane grounded. How many pono? The storms can come, and the wind and everything. Kibata hobolela huri, utlo zita. My house na pono, utlo fufela hose, utlo matela hose muna mata tuso wani, hantle tuso na leo na mari, haina mutemu. Pono ya mutu ijolo ka mutemu. Your vision is like your foundation. Hallelujah. Haiba ni muna ni pono emata, kuna le foundation emata. Wakana Yesu Kristo. Hadi kuwaka pono yeki kuwaka. I'm talking about spiritual vision and the physical vision. Hallelujah. Ekaba haiba ningene ba to le fatsing kenale bophelo ba bona kenale le dipono mokana Jesu Kristo ya bo. Ona le pono ya hao ya semoya. Ona o be le pono ya hao ya bophelo ba hao. Ba ile mo batla go phela bo ska mohlomong ka mosebetsi wa matsoka pa wa boiphediso. Mara let me tell you, batho ba bangata they focus more pono nyena ya mosebetsi wa boiphediso kapa mosebetsi mo tshwarwang. And then go fumana hore motho ona go successfully o na le tsohle mara o tile moyeng. Amen. Amen. Asa re amen o porina. O porame. Amen. O porame. Amen. Mamela o betse. Ka ba ka kisa. Le ha ka di bua jwalo, hona le mo le hore. Amen. Bo ntse ka kena, dintho tsa ka fela ka di etsa. Mara taba ka kena, ha o nona le pono, o ka utlwisisa hore let us put a balance. Uhune dinthong tsa tshwareya. Uhune dinthong semoyeng. And uba mozalwane a healthy. Bibele e re re tlameha ho fana. Ba bona. Ha motho a hodisa only the spiritual realm ya hae. Oba le bothata. Ke ka ona Bibele a re morena ke kopa hore o phetsohle ke se ka iphumana hore ha ke sena ditho ke tla qetela di utswitse. So ka motho ona ba tla ho ntate modimo a balance bophelo ba hae ba nama le ba moya. Mokana Yesu Kristo a bo. Mokana Yesu Kristo a bo. Hallelujah. You know why today people are not coming to the church of God? Aso ba ne ka dintho di ntse ngata. Motho o tla bolela wa tseba ke Kolosomane kare entle ke dintho ka re di stay fear because o batla o shebile bophelo ba mara tlo bolele Bibele e re ha o le ho Kriste o na le bophelo ka nnete bophelo bo teng mo re Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ha o le ho Jesu bophelo bo teng.